الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganayrong mga urip wallah, tanto kumalaamip panalamat tanusik wallah, sabab sa miyawmap man subulan ababarakatan. Aginan subulan Ramadan. Bulan panakpanon subalas usimbah, ad yung dinggal ba kanuripan wallah. Yuto'y sabab, adit tano ilang sa mga oras tano, sa geng kaayak yasul bulan Ramadan. Sa ingulalan tano sa mga subo na simbah, naguisa par tano sa iko mga ginawat tano, so nganin ay inisa parwagama sa suwaswat si Allah subhanahu wa ta'ala. Koreano itong mga oripin wallah, ayay niya mababaloy mapambandingan na kanarkano sa geng kaya makampatawaras na subalas utaw apuasa sa paratian yan u arab sang kuto abalas ang mapapadalamon. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yakatitian ka Abi Hurairah miaswatun wallah yakapuon ko Nabi sallallahu alayhi wasallam apitiruian sa tao apusa ko Ramadan sa paratian yan u Arab ubalas na irilaw na wallah sumyaw na alusan yan pianutul Bukhari ag Muslim. Mga uripan wallah ay sabut na no saging kaya hadith Rasulullah na ditanud maparuleh nagudit tanud mapambagyan surilaw Allah ukapwasa ay kubulan Ramadan inunta saging kaya dua syarat na anto naging kaya dua syarat mga uripan wallah ginanso inaloy o Rasulullah sang kanan a hadith a iman ag ihtisab na anto ni maana gyang kanan adua itiro Ibn Hajar rahimahullah sa iku kitab ya na Fathul Bari al murad bil iman al i'tiqad bi haqq fardiyyah sawmih wa bil ihtisab talab al thawab min Allah. Ay pakaantapan natigo Ibn Hajar rahimahullah ku iman nasukap paratiang ka udi nakapangimbenarang ka o kapakatititu o kipapaliugatan ko kapwas sa bulan Ramadan manaso kaparatiatan amata-mata nas wallah na inipaligot yang rakitan o maratiya so kapwas sa bulan Ramadan sa lagid uki aluyan yanon sa Quran ko katiruyan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Maana Jesus kanu am yamaratiya na inipaliugat rakano so kapwasa sa lagid o kinipaliugat nun kumyang una niyo kaubak kalukalo na ang kanu makapananggila. Maana mabaloy kanu ang mga manusia maalakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil ihtisab sumpat agyang kutu aqattiru Ibn Hajar rahimahullah talabu thawab min Allah so kaarapang ka katuntutang ka balas apun si Allah maana pagarapan ka si Allah agyang kutu ang mga balas mapapadalam sa iku kapus sa iku bulan Ramadan. Nagupitiro pano Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ipantag saging kanan iman ag ihtisab yani imanan billahi wa ridan bi fardiyyati as-sawm alayhi wa ihtisaban li thawabihi lam yakun karihan li fardihi wala shakkan fi thawabihi wa ajrihi fa inna Allah yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ay maana niya natigo Ibn al-Uthaymin rahimahullah sukap parati asik wallah naguso kaswat ko kinipaliugat niyan ko kapwas sa iron maana sa Ramadan naguso kaarapas si kubalasian sa di mabaloy sa manusia maguguwad ko kinipaliugat nun nagudi mabaloy asisang ka sa kubalasian kagimata na wallah na iprila yanon sumyaw na amyan dusan yan agyanan sa mga ruruni adusa kagimataan as mga aladusa na ayak kaprila irkaon wallah na mataubat ko no to sa dingka din pambabalinganan paparuman ayakatim balagyan kaya maana hadith Rasulullah mga ripin wallah na ukabaya ka maparuling ka sulimu agurilaw Allah sa gyang kaibulan Ramadan na tunayin ka agyang kanan adu asyarat sa ikapamwasang ka agyanan su iman agu ihtisab agyuto su kaparatias si ku Allah ku kinipaliugat niyan ku kapwasa nagusu ka arapas si ku balas ama papadalmon sa pangnintano si ku Allah
tawfiqan tanunyan sa mga galba kasimbah sa geng kaya bulan Ramadan. Raks ang mapamula sa iku mga pusot tano, sumana u iman agu ihtisab, kaantano maparulis surilaw Allah, sa siya kamutagwan sa diyang kaso syariatakan, balasang kanu o Allah siya kukiyap pamamakinigyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.